So it's 6:30 right now. We've been getting some coffee and talk about what we are going to do today. And so we're here in Ringkøbing, my hometown. There's this ultra race around Fjorden. It's 100k. To be honest, the plan was to race it, go out hard. It had been snowing, there's ice everywhere, and it's windy as hell. So the conditions is brutal, I would say. So new plan. I think I'm gonna be happy if I get through 100k today. But Emil is looking forward to get his debut on the 100k. It's gonna be tough. And it's gonna be cold. It's gonna be ridiculous. TV2 News wrote it's gonna be a kummerfuser. A kummerfuser? Lækkert. Tak. Og så Emil Albrechtsen. Og Emil han står bagved, så kan vi lige sødt. Jeps. Er det ikke sjovt? Det var så godt. It's gonna be cold outside. Ringkøbing Fjord Winter Edition. Tænk, at så mange skal løbe 100 km herovre. Det er imponerende. Tak fordi I er så modige og dristige, og at I alle sammen har lyst og energi og motivation og drive til at stille op til 100 km her midt om vinteren. Og vinter, det er det jo ikke bare i navnet, det er også vinter af gavn, kan man sige. I år, vi har aldrig haft så meget sne ved Ringkøbing Fjord Winter Edition. Ruten derude, som I møder nede i Nymindegab, og frem til da, der løber vi jo på den her, som også er skiltet. Så I har lidt hjælp ud over jeres ur til at finde. Jeg har hørt, det bliver solskin og ude på dagen. Og jeg håber, I får en, og det tror jeg, en naturoplevelse ud over det sædvanlige her ved Ringkøbing Fjord. Jeg hørte lige en rapskalisk model. Så er det okay. 3, 2, 1, start! Det var godt. Ja, det er han er toptræner. Oh my god, look at this view, man. It's so beautiful here. Good to be back home. So, we have the group, René, Massimilian, and Paul. Those guys, they're not the fun, man.
Hej Bo, ikke? Og det fedeste er, at jeg blev sætteren. Ham der faktisk skal filme, han løber 24 deroppe. Det er gode ting. Se senere, Køb. De gutter, de skal aldrig tisse. Det er så sindssygt. Nej. De kører bare. Det er Vand i lunken der. Det er nu godt for dig. Hej kold. Men det bliver sgu meget sjovt. Tak kold. Det er både varmt og koldt. Det er svære forhold. Jeg synes det er... Altså, jeg løbet første maraton på 3:10, Ja. så farten er egentlig okay, men... Du er så varm i mil. Kom nu, mand! Kom nu, mand! Ej, jeg har stoppet mere. De sidste 2 kilometer har sgu ikke været til at løbe i. Det er så sandt. Jo tak, jo tak. So 62 kilometers. Oh, sorry. I feel like a loser right now. It is tough to swallow your pride. I'm like, I knew I will not make 100. I've not been doing the training I wanted to over Christmas, and I've been sick. So the goal was 75, and I hope I had more. And then it's hard to be honest with yourself. Like, yeah, you're not good enough. I hope I can say for the moment. The season is long. But I was in my head like, if I stop now, I can remember this as a good training. I smiled all day, enjoyed the sun. The season is long, and Mont Blanc is 1st in August. So I will get back, I know that. I'm angry at myself, so I know I will be training first thing on Monday morning. But now I have a great time, and I had Kasper with my side, and I'm looking forward to hear about Riho's experience here. It's a wrap. It's a wrap. Tak til Ringkøbing. Tak til det skønne vejr. Nu gider jeg kraftedeme ikke mere. Det var sej. Det var hyggeligt. Det var 50 km. Vi ses lige hen i bilen.